Hey guys, I thought I could narrate this one because I haven't been narrating for a while, so I guess it's good to have a new narrated update. And yeah, in this video I actually narrate or whatever, talk in English for a while and swap it to Finnish at the middle or something. Yeah, so I lead with my Weavile, which is sashed, and which was very gay for me that he thunderbolted, and because that leaves me without a sash help. And I sword stance, and I shard his Gengar away. I actually thought it was a bulky Gengar first, but I guess we all do make mistakes. But I shard does as much as I thought, so that's okay. And now I make, for someone to think, a ridiculous move, but in my opinion it was okay. And I nice slash his Azelf, leaving it with 1 HP because it's also sashed. So I thought I could survive a flamethrower, but obviously, or not obviously, but I didn't. So now I make another crappy move, sending out my Porygon Z and leaving it open to an explosion, which I totally forgot. I totally forgot that Azelf gets explosion. Seriously, I should have noticed. But doesn't matter, I didn't need Porygon Z anyway at the end. So now starts my favorite part, which I'll narrate in Finnish, so listen to this. No, tervetuloa taas tänne Xarmuksin YouTube-battleihin, ja tässä mä aloittelin tätä mun puhdasta sweepia Milkkiä vastaan. Koska se pelästyy mun Ice Beamia, niin mä tiesin, että se vaihtaisi, joten mä Calm Mindaan. Ja sitten tietenkin siis joidenkin mielestä Surf on parempi isku tällä Suicuneilla, mutta mä käytän nyt Hydro Pumpia. Elikkä sitten tää sen Grim Reaperi feinttaa. Ja oikeastaan tää loppuaika yksitoikkonen, koska mulla on tämä pelkkä Suicune Sweepi, ja tämähän on Offensive Suicune. Ja nyt käy ihan sama juttu tuolle Metagrossille, kun mä Hydro Pumppaan sitä. Ja nyt käy siis aivan sama juttu. Eli se feinttaa, koska mun Suicune on niin hyvä. Ja nyt tämä on hetkellinen tauko. Se lähettää ulos sen Houndoomin, koska sillä ei ole oikeastaan enää muuta tehtävää kuin niin. No, Suicune Hydro Pumppaa sen Doom Doctoria. Mä en uskonut, että se olisi toinen Sash sen tiimillä, mutta näköjään se rakastaa Sashia, joten yhdelle HP:lle jää. Joten. No, oikeastaan mä ihan läpällä se Dark Pulse, joka mä luulin, että tekisi vähemmän damagea, mutta mä läpällä pistän Hidden Power Electricillä sen pois. I hit him powered because he had so little HP left, and I did it for lulz. Lol. Yeah. Joo, ja sitten tää peli sitten loppuukin, kun mä Ice Beamaan. Sorry Milky, but you're a decent battler, but you didn't have a Suicune counter, so I pretty much owned you. But I enjoyed the battle myself, so peace and love, and subscribe me. Battle, yeah, whatever.